Tu les vois nombreux, l'oreille collée à leur engin. Tu te demandes ce qu'ils écoutent alors qu'ils marchent et parlent haut, sur les trottoirs rapides, dans les cafés, presque oublieux de la lumière. Est-il du ciel par-dessus les toits pour qui s'affiche occupée toujours une passante longue, mince, pour les sortir d'eux-mêmes? Puis tu te dis, chacun d'eux est pourtant la moitié du monde. Et tu penses aux disciples que Jésus aimait, la tête penchée sur le souffle du Fils. Matai mines jų, ausų net plėšia nuo savo aparatų, vis galvoji, kokie jie klausosi, eidami ir garsiai kalbėdami, judriai šaligatvės, kavinėse, beveik pamiršę apie šviesą. Ar yra dangaus virš stogų, tiems, kurie atrodo nuolat užimti, ilga koja, grakšti praeivė, kad juos išvestų iš savęs? Tada sau tari, vis dėlto kiekvienas iš jų yra pusė pasaulio ir galvoja apie mokinį, kurį Jėzus mylėjo, palenkusi galvą, klausyti sūnaus įkvėpimų. La nuit d'été s'étend depuis la mer jusqu'au village sous les collines. Je pense à ton visage, au silence qui l'entoure, dans la mémoire sans rempart. Le vent de nuit est froid, il efface le sommeil, l'odeur de la terre que je cherche en aveugle. J'entends juste le froissement des feuilles, leur mince bruit, puis le rossignol qui n'a de cesse. La nuit est immense, admirable, un drap sans couture, où s'effacent fautes et misères, infinies bien sûr, et pourtant tourné vers toi qui dors au loin, et moi qui murmure ton nom. Mon âme est en paix, ma bouche assoiffée de toi. Nuo jūros iki miestelių kalvų papėdėse, visur tik vasaros naktis, galvoja apie tavo veidą, supamą tylos, atmintyje be pylimų. Šaltas nakties vėjas nuveja miegą, kvapą žemės, kurios ieškau apgraibomis. Tai girdžiu, čežant lapus, tyliai, tyliai, po to lakštingalos nesibaigiančią trelę. Didžiulė, žavinga naktis, audeklas be siūlės, kur pranyksta klaidos ir vargai. Begalinė, išties, tačiau atgręžta į tave, miegančią tolumoj, ir mane, šnabždantį tavo vardą, mano sielai ramu, mano lūpos trokšta tavęs. Il y a un personnage dans l'Évangile qui n'est pas très connu, qui s'appelle Zachée. Evangelijose yra vienas veikėjas, kuris nėra labai gerai pažįstamas, Zachiejus. Il est tout petit. Nedidukas. Et pour voir le Christ, il monte dans un arbre. Ir tam, kad pamatytų Jėzų, užsirapščia į medį. Et c'est un personnage Gal neversiu. parce que il collecte l'impôt, les taxes pour l'Empire romain. Žodžiu, tai yra muitininkas, kuris renka mokesčius Romos imperijai. Je crois que nous ressemblons souvent à Zachée. Ir man atrodo, kad mes patys labai dažnai esam panašus į Zachiejų. Nous devons faire rentrer l'argent pour vivre. Turime gauti pinigų, kad gyventume. Mais aussi, à certains moments, nous savons monter sur les arbres pour voir ce qui est important de voir. Bet taip pat kartais turime įlipti į medį, kad pamatytume tai, ką yra svarbu pamatyti.
j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela, et c'est ce que le poème raconte. Aš pats praleidau labai daug laiko, kad tai suprasčiau. Ir apie tai kalba šis eilėraštis. C'est pour ça que le poème a pour titre Zachée vieilli. Ir todėl eilėraščio pavadinimas yra Pasenęs Zachiejus. J'ai toujours cru, en grimpant aux arbres, être à jamais le premier qui t'aperçoive, et déborder la presse des enfants malades, les doctes circonspects et ces soldats étrangers embarrassés soudain à te voir de leurs armes. Le jour où j'ai fait dresser pour toi la table fut ma splendeur et mon émoi, je le crus éternel. J'ai vieilli depuis, et ton visage tel un remords. J'ai dû continuer à faire rentrer l'argent pour les puissants du jour. Les branches ont poussé, et mes reins fatigués pour te suivre, même de loin. Certaines heures, je me tiens en silence, dans la lumière qui pousse au fond de la grande nef vide dont les chanteurs sont partis. Je crois avoir mis 50 ans à comprendre que tu m'y attendais. Laipiodamas į medžius visada maniau, kad būsiu pirmasis tave pastebėjęs. Ir pakilęs virš minios Erzelio, kur ligoti vaikai, apdairūs išminčiai ir svetimšaliai kareiviai, savo ginklais staiga tave užstojantis. Diena, kai padengiau tau stalą, buvo mano šlovės ir jaudulio laikas. Tikėjau ją nesibaigsant. Pasenau bėgant metams ir tavo veidas, kaip gyvas priekaištas, privalėjau toliau rinkti mokesčius ir lenktis dienos galingiesiems. Šakos išsikerojo ir aš taip pavargau tave sekti, net iš toli. Būna laikas, kai tylėdamas stoviu, paskendęs šviesoj, kuri krinta gilumoje didžiulės tuščios navos paliktos giedotojų. Man prireikė 50 metų suprasti, kad ten manęs laukia. Le dernier poème est un long poème. Ir paskutinis mano skaitysimas eilėraštis bus ilgas. Il a 3 parties. Iš 3 dalių. On pourra peut-être lire une partie après l'autre. Et nous lirons une partie après l'autre. Ir skaitysime po vieną dalį. Le poème s'appelle Nous nous trompons. Eilėraščio pavadinimas Mes klystame. Plus je vieillis, plus je me dis que quand quelqu'un, et surtout un poète, veut parler de Dieu, il doit, comme on le dit en français, marcher sur des œufs. Su amžiumi aš manau, kad poetai, kurie nori kalbėti apie Dievą, turėtų tai daryti tarsi vaikščiodami pirštų galiukais, ar ne? Ačiū. Labai gerai, kad yra žmonių, kurie padeda versti. Parce que Čia Biblijoje yra, kad per vandenį. Ačiū. Tai paskutinis variantas būtų vandenį. Parce qu'il est facile de tomber dans le fanatisme. Nes labai lengva tapti fanatiku. Ou d'être bête. Arba būti kvailiu. Et d'oublier que le plus important dans la vie d'un homme n'est pas
ce qu'ils pensent croire. Ir pamiršti, kad žmogaus gyvenime nėra svarbiausia tai, ką jis manosi tikys, Mais que le plus important, c'est la relation qu'il entretient avec autrui. bet daug svarbiausia yra santykiai su kitu. Et pour moi, la poésie est l'incarnation d'une vraie parole adressée à autrui. Ir man poezija yra žodžio skirto kitam įsikūnijimas. Nous nous trompons si nous pensons de Dieu qu'il déserte les nœuds de la raison aveugle, le jeu des gènes et des synapses, les flux d'argent et du désir. Dans tout cela qui tient le monde, il glisse une absence, l'anche d'un hautbois, pour que la vie s'allège à suivre son chant. Et c'est aussi comme, par l'hiver, la buée d'un bon marcheur qui va, se repose et s'élance jusqu'au lointain paisible. De le suivre ainsi et de l'aimer, nous touchons l'ombre de sa gloire et puis son rire. Nous nous trompons si nous espérons de Dieu le tumulte qui fracturerait le monde. Ce que l'on nomma jadis nécessité, il ne peut qu'à peine en écarter les mailles. Le chaos des nébuleuses, la bave qui ourle la bouche des vieillards, la mort de l'enfant à peine né et l'agonie des pauvres, tout cela et tant d'autres douleurs, et le jeu du monde mouvant et déclinant, non l'aube où il se tient. Il peut encore moins glisser son souffle dans les mâchoires durcies des rancœurs ordinaires, dans notre goût du lucre et du pouvoir. Il nous faut donc l'aider. C'est notre tâche, celle de la bonté, la seule qui soit. Mes klystame, galvodami, kad Dievas apleidžia apakusį protą, genų ir sinapsių žaismą, godumo ir geismo sroves, visame, kas palaiko pasaulį, įsikurdina stygių, obojaus liežuvėlį, kad gyvenimui būtų lengviau sekti jo giesmę. Panašiai kaip žiemą, nuo keliaujančio, besilsinčio ir į tolumą skubančio žygeivio kylantis garas. Taip sekdami ir mylėdami Dievą, prisiliečiame jo šlovės, o galiausiai ir joko šešėlio. Mes klystame, jei tikimės iš Dievo griausmo, kuris sudaužytų pasaulį. Jis gali tik šiek tiek praardyti audinį to, kas kadaise vadinta būtinybė. Kosminių ūkų chaosas, senukų burnose gargaliuojančios seilės, sunkiai gimusių kūdikių mirtis ir vargšų agonija, visa tai ir daug kitų skausmingų dalykų yra judančio ir tamsumas, kuris buvo atidengiančio pasaulio žaismas. Dar sunkiau jam įkurdinti savo dvasią, užkietėjusių pagaižūnų aštriuose liežuviuose, mūsų pelno ir valdžios troškime, todėl turime jam padėti. Tai užduotis mums – būti geriems. Vienintelė užduotis. 1000 ans sont comme un jour. Est-ce à dire que Dieu ignore le temps? Je ne sais. Mais j'espère qu'aimant, tout pour Dieu est présent. Quant à nous, certes, rien ne demeure ni ne reste. Pourtant, lorsque nous voyons nos fils frayer leur route loin de nous, c'était hier, disons-nous, qu'ils joignaient leurs bras sur nos coups, hier leurs chagrins et puis leurs rires. Et quand nous perdons ceux qui nous aiment, les années peuvent sombrer dans la tourbe des siècles. C'est hier encore qu'ils sont partis, hier où la mort les aura saisis. Oui, si nous aimons, nous sommes comme Dieu, et 1000 ans sont comme un jour. Dievui
sakydavo karalius, 1000 metų yra lyg viena diena. Ar tai reiškia, kad Dievas nepažįsta laiko? Nežinau, bet viliuosi, kad mylint, Dievui visa yra dabartis. O juk mums viskas kinta ir niekas nelieka kaip buvę. Todėl vos išvydę savo sūnus, skinantis kelią ir tolstant nuo mūsų, dar vakar, sakome savo, juos supom ant rankų, vakar jie liūdėjo ir juokėsi. Ir kai netenkame mus mylinčiųjų, metų metai gali prabėgti. Tik vakar, sakom, mylimieji išėjo. Vakar juos pakirto mirtis. Taip, jei mylime, esame tarytum Dievas. Ir 1000 metų lyg viena diena. Que Dieu soit n'importe pas, n'accroît en rien notre regard, ni les gestes du matin, ni l'entente heureuse qui monte avec la nuit. Au pire, ce sera un clou de plus qui vrillera nos langues et nos voix. Mais qu'il demeure en nous dès lors que nous aimons, qu'il soit par notre amour l'hôte invisible rendant nos mains à leur douceur et la parole à sa patience, que notre amour soit le seul lieu de sa présence et perfection, qu'ailleurs il ne soit rien, sinon l'attente et l'espérance. Cela que dès l'enfance nous avons lu, entendu, ânonné sans en être soufflé. Cela qui nous devance sans fin, que nous devinons avec doute et peine et laisse nos mains vides quand nous croyons l'atteindre. Cela qui n'est qu'air de rien, ne change ni le ciel, ni les rixes du néant, mais que cela soit, et toute vie désormais, toute vie justifiée, et comme un seul grand arbre sous lequel nous allons. Nesvarbu, ar Dievas yra, nuo to mūsų žvilgsnis nebus svarbesnis, o ryto judesiai ir palaiminga ramybė nakčiai atėjus neįgaus didybės. Blogiausiu atveju, tai tebus dar viena vinis, persmeigsianti mūsų liežuvius ir balsus. Svarbu, kad jis apsigyventų mumyse, kai mylime, kad per mūsų meilę jis taptų neregimų svečiu, gražinančių mūsų rankoms visą švelnumą ir kalbai visą kantrumą, kad mūsų meilė būtų vienintelė vieta, kur jis buvo ir teikia tobulumą, kad kitur jis tebūtų laukimas ir viltis. Tai, ką nuo pat vaikystės skaitėme, girdėjome, skelbėme be jokio tikro įkvėpimo, kas mus visiškai pranoksta, kas skausmingai abejodami spėjame esant, kas išsprūsta iš mūsų rankų, nors galvojame, kad jau pagavome. Tai, kas yra abejingumas, nekeičiantis nei dangaus, nei niekio papiktinimų, kad tai egzistuotų ir nuo šiol visas gyvenimas būtų teisus ir tarytum vienas didelis medis, po kuriuo mes keliaujame. Merci.